Blagosloven Boga naš, svakda, sada i uvek, i uvek, amin. Oče nas, koji si na nebesima, sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu. Hljeb nas nasutni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim i ne uvedi nas iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek vekove vekova. Amin. Puti Bogodjaša Božiza, nastavnik i prvoprestolnik i učitelj mir jesi. Tebjevo prišec, Svatitelju samo, Otečestvo Tvoje prosvjetil jesi. I porodilje Tvoje Duhom Svatim, jako drevo maslinjaja mišljenje roji, nastavil jesi. Preosvjašenaja Tvoja čana, jem jako apostolom i svjatiteljem Suštet ja molim Hrista Boga, darovati nam veliju milost. Blagosloven gradivo imja Gospodnje, Osana milosti svojoj, molimo se, usliši, pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za sve blagočestive i pravoslavne hrišćane. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za najsvetijega patrijarha našeg Irineja. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za subrać i za sve pravoslavne hrišćane. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za učenike, za profesore, nastavnike i učenike ove škole, za milost, život, mir, zdravlje i spasenje njihovog. Da ne bravo grmi na nekom bilo koji bude važno. Može. Uzmi bilo koji. Neka ih zbog pora, ne sve će se deca. Samo malo uzim. 5 minuta pa ćemo zatvoriti. Draga djeco, nastavnici, sveštenici da... Ostao si? Da. A koliko može? Koliko može? To bi mi bilo idealka, ali ne mogu. Vidi. Dignem ti ovu decu. Ma ja opet. Popit ću se gore. Ajde. Hvala. Ajde, 3-4 sada. Kristu lica Božija, dve tablice Mojsijeve je
Učeniče, šta su sedam tajni Hristovi, 6 su dana od postanja, 5 su rana Hristovi, 4 lista evanđelista, 3 su lica Božija, 2 tablice Mojsijeve, 1 Bog, na nebesi i na zemlji jako blag, jako Bog je milost je Bog, aliluja. Kaži meni đače, učeniče, šta je 8 dana od brezanja, 7 tajni Hristovi, 6 su dana od postanja, 5 su rana Hristovi, 4 lista evanđelista, 3 su lica Božija, 2 tablice Mojsijeve, 1 Bog, na nebesi i na zemlji jako blag, jako Bog je milost je Bog, aliluja. Kaži meni đače, učeniče, šta su 9 čina anđelskih, 8 dana od brezanja, 7 tajni Hristovi, 6 su dana od postanja, 5 su rana Hristovi, 4 lista evanđelista, 3 su lica Božija, 2 tablice Mojsijeve, 1 Bog, na nebesi i na zemlji jako blag, jako Bog je milost je Bog, aliluja. Kaži meni đače, učeniče, šta su 10 Božih zapovesti, 9 čina anđelskih, 8 dana obrezanja, 7 tajni Hristovi, 6 su dana od postanja, 5 su rana Hristovi, 4 lista evanđelista, 3 su lica Božija, 2 tablice Mojsijeve, 1 Bog, na nebesi i na zemlji jako blag, jako Bog je milost je Bog, aliluja. Ogromnim krilima i braće moje kroz srca viteška strah će minuti. A ja ću biti daleko od rodnih sela, na domaku svetogorskih tihih manastira. Klečat ću već kraj manastirskog praga bela pun molitve i mira. I kad bekstva sinovljeg stignu tužni glasi do vlastele naše i kneževa, rezat će već sveti oci moje vlasi i duša pod nebom jutarnjim kao ševa biće visoko. A kad mati moja pruži ubogom komad kruha i pomene u molitvi mi izgubljenog čeda, srce će kucati moje ispod svešteničkog ruha i spazit ću gde me Hristos pravo u oči gleda. Kucnuo je čas Svetog Zaveta. Nikada više videti neću mili očinski krov, ni slušati blagog majčinog saveta, ni s braćom mladom krenuti u lov. Nikada više s ovih kneževskih trpeza neću čuti zvuk kupa i kondira i odore svoje carske od zlatnog veza zauvek skinuću. A kad manastirske prekoračim prage mirne, usamljenička kad stupim dvorišta i udahne miri svete smirne, duša moja od života više ništa neće tražiti. Molit ću se tada za spas srpskog roda, za roditelja svojih blag i pobožni kraj i da braća moja kroz život idu svetla hoda kao anđeli kroz raj. Po zemlji još pre svoga rođenja dok se zvao Rastko, kao što ide i sada, samo ga ne vidimo, a možda je to bilo i docnije. Krenuo je Savinim stopama ka Savinom izvoru na Savinom vrhu, kuda i mi idemo, jer drugog puta i nema. Kada je negde oko Savina dana naišao Savinom stranom, napali su ga psi, kao što i sad napadaju svakoga ko se uputi Savinim tragovima. Putnik je najpre sastavio 3 krsta, kako je odredio da se i mi krstimo, plašeći ih zakonom od koga su još više pobesneli, a ni do danas nisu uzmakli. Onda se sagnuo da dohvati kamen, ali kamenje beše zamrznuto, svezano za zemlju studenim sinđirima, jer beše jaka zima, kao i ove godine, kao i uvek oko Savina dana. Već su raznosili Savina stopala, Savin kuk i Savin lakat,
po prodolima i jarugama zemlje zbog koje je podeljen svet, kad je Sceti otpasao mač u usta, jedino oružje koje je nosio, a koje i nama ostavio, govoreći ove reči. Neka je prokleta zemlja u kojoj su pašča spuštena, a kamen je svezan. Oko njegove glave lete pčele i prave mu živi zlatokrug. U riđim bradi, zasutoj lipovim cvetom, gromovi s munjama igraju žmurke. O vratu mu verige vise i trzaju se u gvozdenom snu. Na ramenu mu peta oplanti, u ruci štap premudri peva pesmu ukrštenih puteva. Levo od njega teče vreme, desno od njega teče vreme. On korača po suvom u pratnji svojih vukova. Da li sve to znači da sam neostvarive snove
natovarim manastirske maske i uzem uz njih sluge za saputnike. Duboko u noć krenu se na put. Idući sama pred njima bosonog, žureći se da nasiti po pustinji one koji usamljeno žive, koji pošćahu po 3 i 5 dana, pa i svu nedelju, koliko ko mogaše. Jer beše sveti veliki 40-dnevni post, a taj dan subota, pa hitaše da ih zasizi toplim hlebovima, želeći od njih primiti tople molitve. Ali, kad dođe u mesto, takozvano Milopota, napadoše ga razbojnici i zarobiše njega i one koji su bili s njim. A pravedni se veoma sneveseli, ne zbog toga, nego što bi sprečan od puta, te ne može otići pustinjicima starcima u vreme obeda. Upitaše ga: Ko si? Od koga si manastir? A on odgovori: Učenik sam oca Makarija, koji me poslao u manastir Svimen, a nastojatelj manastira i braća zadržaše me, da sa mnom pošalju hlebove starcima, koji postoje po pustinji i stradaju Hrista radi. I takav je običaj otača. Ovo govoreći, iz dubine srca prizva bezdan milosti Božijeji. Nadajući se na molitvu i na veru sveti, odmah bio oslobođen, jer se razbojnici umilostiviše, pa ga Bogom učeni otpustiše sa svima. I tako u vreme u koje željaše donese hleba prečasnima i ispriča im kako nas je molitvama izbavio Bog iz ruku neprijatelja naših. Ovi pak, sa suzama pomolivši se, zahvališe Bogu, pa ga ljubazno grleći blagosiljaku. A oni pak razbojnici posle, trgnuvši se kao iz nesvesti, govorahu: Šta nam bit? Ispustimo onog mladića i one koji su sa njim, kao da smo bili bez svesti. Da li beše neki odbajnik ili uistinu Božji čovek, ne ga tako, bez ikakve pakosti, od nas sačuva Bog. Uzićemo i vidimo da li je zaista, kao što reče, učenik oca Makarija. Jer bejaše starac čuven po delima i svima poznat. I kad uziđoše k starcu, videše božanstvenog mladića gde sedi s njim. Pa isprosivši od starca molitvu i blagoslov, ponuđeni od njega i sedoše. I starac im iznese sve što beše u ćeliji, vareno pustinsko voće i s njim masline i hleba, te ih ljubazno ugosti, nasitivim i dušem mnogim mudrim rečima. A oni, videvši starčevo staranje s ljubavlju prema njima, umilostiviše se u srcima svojim, pa smatrahu da će ih proždeti oven s nebesa ili živi zemaljski, ako bi im što zlo pomislili. I utvrđujući se u veri, govorahu: Hrista radi oče, reci nam da li je ovaj mladić zaista učenik tvoj, jer vide smo danas na njemu neko preslovno znamenje. A starac, čuv za čudo o božanstvenom mladiću, pošto omi svoje prečasno lice mnogim suzama, govoraše: Deco, ovaj je mladić Božji učenik, inoškim činom jedan je brat od nas. Sin je pak pobožnoga cara srpskog, te ostavi oca da vlada i sam prezre slavu zemaljsku, sve krasote kao ništa ne, zavole Hrista radi u božku i zajednički život s nama. Kao što vidite, Bogov posad obilazi pustinje, te teši, pohodeći one što po gorama, provalama i pećinama stradaju Hrista. A oni, čuvši ovo od starca, užasavahu se i od suza njegovih. Pogledajući često na mladića, čuđahu se i velikoj smjernosti njegovoj sa tolike visine Boga radi. Posmatrahu i hudost rize vlasene, gostotinju nogu njegovih po oštru kamenju i veoma se udivljavahu, pa pavši na zemlju, prošahu blagoslova od obojice, obećavajući se da neće više činiti razbojništva. Blagoslovivši se od starca, svako od njih grleći celivaše božanstvenog mladića, a on, klanjajući se do zemlje, svakoga otpuštaše. I tako odlažahu s mirom svojim kućama, pa, zaplenivši blagoslov od cvijeti kao neko blago, radosno se veseljahu.
Hvala što me majka moja poljubila. Hvala što je otac dobar za nas radi. Hvala što nas kora hleba tako slavi. Hvala što se igrat mogu brato mali. Hvala što se mogu na svem da zahvalim. Stupili noćno mira, na kapi zatvorenoj Svetogorskog manastira. Na kapi zatvorenoj Svetogorskog manastira. Malena sam đače, maleno mi znani, tek sam upoznala bukvari čita, ali već znam i ja za Svetoga Savu i razumem lepo današnju prost. Sveti Sava beše kraljevske krvi, veliki učitelj, prosvetitelj prvi. On je otvarao prve crkve, škole i učio Srbe da se Bogu moli. Zato cijelo srpstvo danas slavu slavi i s ljubavlju kliče svetitelju Sava. A i ja kličem, jako sam mala, svetitelju Savo, slava ti je. Ostavili su nam i zaveštanje jezik. Zaveštanje jezik glasi. Čuvajte, čedo moje milo, jezik kao zemlja. Riječ se može izgubiti kao grad, kao zemlja, kao duša. A šta je narod izgubili? Jezik, zemlju, dušu. Voljete izgubiti najveći i najtvrđi grad svoje zemlje, nego najmanju i najneznatniju riječ svoga jezika. Narod koji izgubi svoje riječi prestaje biti narod. Postoji, čedo moje, bolest koja napada jezik kao zarazu tela. Pamtim ja takve zaraze i more jezika. Biva to najčešće na rubovima naroda, na dodirima jednog naroda sa drugim, tamo gde se jezik jednog naroda tari o jezik drugog naroda. Dva naroda, milo moje, mogu se biti i mogu se miriti. Dva jezika nikada se pomiriti ne mogu. Dva naroda mogu živeti u najvećem miru i ljubavi. Njihovi jezici mogu samo ratovati. Kad god se dva jezika susretnu i izmešaju, oni su kao dvije vojske u bici na život i smrt. Dok se god u toj bici čuje jedan i drugi jezik, borba je rat. Kada počne da se bolje i više čuje jedan od njih, taj će prevladati. Najposle se čuje samo jedan. Bitka je završena. Nestao je jedan jezik, nestao je jedan narod. Najčešće moja, za ta bitka između jezik ne treba dan dva, kao bitka vojska. Godinu šest, kao rat narod. Pet ili dva. A to je za jezik isto tako malo mera vremena, kao za nekog treći ili dva. Zato je, čedo moje, bolje izgubiti sve bitke i ratove nego izgubiti jezik. Izgubljene bitke i izgubljenih ratova ostaje narod. Izgubljenog jezika nema narod. Čovjek nauči svoj jezik za godinu dana. Zaboravlja ga. Narod ne zaboravlja. Jezik je, čedo moje, vrući od svakog bedema. Kada ti neprijatelj povali sve bedeme iz guđave, ti ne očajavaj. Gledaj, slušaj, šta je sa jezikom. Jer jezik ostane neprimet, ne boj se. Šalji uhodi i trgovci, neka duboko zađu u starina i gradovima, neka samo slušaju.
tamo gdje otvanja naša reč, da se još pregoda, da se još kao stari zrasli posjeća naša reč. Znajčeno moje, neko još naša država, bez obzira ko u njoj vlada.